aban parina ya lulu na ki panina ya dingun la ya tong kanong kilai pak mayo ma yang ding le te mi pite nang ong blokat din ang chang anunga na atalong te kanong lama na paiswa ko nalai no na break teu no lai sang thomun khat thapyak na ding ko mina ke jong sim no meng ina dia kena graduate te na anangayon la Timothy ni na sorry Timothy khat na alian li ane buk pa nang sim ning ngayon nangin na zui sa up na thu le thu hil na man na zui komin hi ka hong thu gen te isang gamte kyang na gen nak le Khri Jesu na sem hoi khat na hiding hi pasyan thu to akituak lo hai wai tang thu pho tom te ngai sut in na nei bet kein pasyan de na to kituakin nanun tak zo na ding in na kisinin pumpi kisekin kisin naman phahi ahi zongin khadua kisekin kisin na pen tuhun lai tak le hong tung ding huna nun tak na hong pethe hi manin man phazola hi chi in igen pen aman tak ta thu hiya umin sindingin akilom thu hi adiak diakin ei thum te in mikem pe ohon hiya anung ta pasyan muangin lamen hi manin nakpi takin han jamin na asem hi kahonggen sa thu te na hilson in mo khangno lai na hi na chu hangin mite simo dingin nom ke in la kampau na gamtan na in na up na sian tho na a thu mi te et dingin na omin ke ka ong pai matengin lai sang tho sim na akhiat na gen na le han tho na te ta buan na la in kam sang te thu gen te le upate in na tunga akutu nga in chuong nget sak na a hi nang ma in hi thei siam na te na bal khong sak ke in mi khem pe in na khan to na hong mu the na ding in hi thu te lim takin ngai sunila ha ka takin na semin nagam tan na le na thu hil na te hoi takin ki domin om le chin nang ma akipan na thu ge na zami te ading in phatom na om ding a hi manin na sep na a hoi takin om in pasyan na kamali simte adia kina hiya tu ni na graduate hi na dia din thupa le ite ding song sakta hen tu na siapa jong hong samning ina graduate ding te aban bari na kasabda da nang pai ding wa pon piak na to chang ina certificate piak na jong som ding hi music lam te jong naman ulet hon sak le chin certificate adong sim phot ning na bang digel pe ma hiam Sunday school graduation certificate. This certificate is presented to yamin penong sim mai ning na Miss Thangsuanmung, daughter of Thangsuanmung, for successfully completing and achieving outstanding performance in the Sunday school courses 2025 batch conducted by the Sunday School Department of Emmanuel Church, CBA Delhi. Swaikai, Reverend N. Lamzathang Le, local pastor, watching in Reverend H. Thangsuan Superintendent, January ni som nila nga to nila som nila ko. Ale, kung sabjang ina mipide na kutbeng siya ring mo atop tandong ali sabi tandong ina ungpay simuna kutbeng na to thana pe siya ring hiyang. Aile, ama sa pen na Miss Thangsuanmung. Kutbeng na to na muangni daughter of Thangsuanmung. Wata ka, aso masa sa na ding sa kono mo, paisap pa alon. Abana, Miss Dondansang Hadzo, daughter of Kupten Sang Hadzo. Kupten siya niya. Abana, Miss Emily Chin Hol Kim, daughter of Gintung Wang Hadzo. Abana, Mr. Thangsuan Pao, son of Thangsuanmung.
Abana, Mr. MC Thangsuanmung, son of MC Thangsuanmung. Abana, Mr. Thangsuanmung, son of Thangsuanmung. Okay, okay, ina kami. Tonali ina. Mr. Jeremiah Thangsuanmung, son of Job Thangsuanmung, sorry. Kami di bang tingina paupi om Eloy manden siang ina anun happy na tong san saklema ya nang song pau letil son of Thangsuanmung letil ya hat be ko ase sa teng sia teng on pe bang tekto man ke sa nape ko bang nang sia mang nang pai to la ai wo graduate no happy na to no yang ding sa kole laute sia dia no ma ding ding pino na ano ya photo din ko mai ni sin samni lai na wele hinamong nga tawag ko ulit graduate siapa na tunget sa nang ni dingin na to chang ina iban man ding he natud namon ma cha to den natud ano namo tunget na ni mo na to kem ni hallelujah lung damang to pa o to ni kun man phama ma sunga Emmanuel CBA Delhi na pang ni pisang graduation unwam tak kung sang saknay manin namin kong pat masawayi apadia kinatuwi na nang mamay nuaya hong din natate nuntang na hangin lungdam ka hong kawahi bangangyan sila nang maina amaute ni pisang ka silo akipantunit siyan dong sidam ludam mina amabanteo somtay na tuwi na graduation latheya sidam na piya gualzo na to tonpi na hi manin lungdam kawin namin kahong padwahi minhan na bangit na hempep nang maintang tain tuwi na asangzo kalson na hong nei de kuhiya sin na to kisay pilsin na to kisay nang matusin na to kisay ay zong ina abe na hilaway manin may na mo na zong sinding tampita ko mahizya tim pog sakin la amaw tenun takal suan na sunga lop takle sitaktakan ng magam na sep na sunga akal suan meeting hitawhen tua dingin na kayma nang ma na sempain jay sumin banglian to tupha ka piyahi nang ma di na lampi hong muhen la tua lampi hong ton tauhen khang no hi na wa to pa o mite sim mo hi hello ding gamta na kampaw na it na isong ina nang ma di na to kitua ka agamta akal suan te ahiding ina zong jay sumin to tupha ka piyahi amaw tenun takal suan na ana makain la mabandaw pa'y nalo chinkwalzo na tupati na petain nang minhan na dingin anuntang na uhong sangwen la hong met bol tauhen tua dingin na to pa o amaw tiya dingin na ompi na namakay na hong tum sakin tuni ina hitsiyang na tonpi na hangin na zong lungdam hong kawin may na mo na zong nabanglet na amaw te tua kilang saklay ding na himanin nang min pat komin zay sumin suangin kongen hito pa kapasyan o di Sunday school apatuan piu le banga amao nuntang na te chipan na ong kithoy bang bango khat ki khatong ban gel di mo he
คนเป็นนาตัวน้ำมักเสียนี่เลยนี่ตาลำพามีปีเดอามาสเปนเฮบังอาโนเตมายาคงดินเทกนาหุ่นพาหงเปียปัสยันตุงเละตุยเสกากิปันหงเกมหงสว่างกันนูเละกับปาตุงอาลุงดำตะโกมาสนวามเฮเกกมินจางสวนลุนเฮียกับปามินทางสวนมงเละกันนูมินยังคันบุงอเฮเกกะฮิเลอิมฟาลาเปียงินกันยวากิปันซันเดสกูกันากายาอิมฟาลากษาเตหงปัตตานาวุทุปีเลจัตตาควายุกษาอาอมาวเตลุงดำกะโกมาสนวามฮีเทคอลโลปี in 7th May 2023 in Delhi Kongtungwa Sunday School Hong Sun Zomin Kasyatian Zong Pasyan Thu Le Thu Hoi No Hong Sin Sakin Hong Patta Nau Tunga Lungdam Kako Hi Tu in Sunday School Panin Pi Jing Hong Lu Ding Ka Hiya No Tia Makai Na Le Nong Ki Thwa Pi Nau Kong Ngen Nuam Hi Sunday School a Kasyati Le Kalong Tia Tunga Lungdam Kako Nuam Lai Hi Atom Na Pen Ding In He Chang Dong Hong Tun Pi To Pa Pasyan Tunga Lungdam Kowin kahun kong zo ding lungdam. Sampa ko pinite ibagay dal to pa pasanin chibal. Ama sa penin chidam takin ni pisa ngapan graduate ding le itanong tunpi pasanin kapati. Kay don tansanga so kaya kapa ko kentanga so le kanu ijma na he. 2023 kumin kalay simsum zambing in Shillong apan Delhi Lampong Suana Mount Carmel School ana Nikita na also manipte kong Zofyan. Tulalin St. Stephen's College BA Philosophy Honors kasimlay tatahi. Kung tuntong lain po pisanga kamay na kaya bekin leni pisang kay din zong lawin kamay nga kaya zong kong kay manit kay hila zong hun ka na ilog siya nga ang siam le hun ka na isunsun siya nga bekin kay di ang zong kigige kanute tumazong panungdama kung kay sunsun siya nga mi thay siam le hoy siam takin hoy tak le nam takaong makay leong kitwapi kalomte le kasi ate tumazong nungdam kong kumluy may kay na po bitin VBS asayo ka Sunday School kay sungin ka VBS masapin le ka VBS to na pinaya nung kasama mai ka Sunday School experience sung tengla ka pa na memorable pin khadso nga hiking he kasi ate ka senior te kan grafi te le kino ka junior te aga kuna ni pisang lama po pi vai lam tala agyal zo dan le akipya kya zo dan so pe te ma he atom na ding na tunya ka graduate pi te him pe hangno na papasyan atapa jesu khazi apol pi inu ipale e mami malja ta ding chitakin man vai na to asim cha ding han thon in tha kong pe mathi nahi na pe wa zong nong lo ching cha ding kong de sakhi as you step into a new path and journey of your life, I wish you all the very best in all your future endeavors. Lungdam. Lungdam tansang pagkuhan ka pang biyahin. Abana. Oh. Kay mina hilam ni chingko ke mahia kapamen kintung tuang hatso kanu elmanun yang amang te pasyanin kanu la pa ding ang pia kabundam ma mahi tuni pen ke ading ni thupi ni khata hiya ni dang yen to ngai sat na ba hiya tun pasyanin atak taka hong tung sak a hi manin kalungdam ma mahi ke le ka graduate pi long te ading yen ni special ma mahi ka spiritual life ading in chapter kadzo in chapter sangzo ka ka to ni ahi manin longdam na lian ma hi ka new tungpan Sunday School kana kai hi pasyanin sia hoi le mon hoi tampi hong pia amaute hong sinsak pasyan thu te ma kasa man pha kasa ma hi sia teo nong kep na ule nong makat na te
Zaken Kalungdama. I'll, I'll truly miss the days I've spent with my fellow senior members and the ones I have grew up with. I'll definitely miss the days I have celebrated Children's Day with them or Christmas carol carol practice, acting practice. Hite inignate kamis mamadu. I'll miss preparing together. I'll also remember last minute hangout we always have. Senior Paul Chia, Ivag Detanu. And thank you everyone who bared with me throughout my whole Sunday school. Polpeo Patel siya pa tunga zong napitakin lungdam na lungdamong graduation day program kilom tak oy takalom thay din yun lungdam. Baking Pite, Isate, Kalomte, Tumike, Nangsung Paulatel, son of Thangsuanmung and Thangsuanmung, graduation speech Konginuti. Graduation speech Akin, Senior Polaya, Katu Kasinte, Kasyate Bangchidanam, Kapol Pite, Amateur Tedan Konginuti. First off, Kasyate, Lundam Kona Kongin Masadi. Kasyate, doubts kong kanija, questions kong kanija, amounting on point to point hong explain that. No, I'm kasamama. It's not like they'll just summarize over the top. They'll tell me everything point to point. Bangchidan. Kaya ziyaka, kaya ki fluency. Kong kong nature of long kasamama. Reassurance of him, kane, amounting hong yin jamo, answers later downstate. Hosu Jami Kalom Paul Bite Sunday School Nam Kasamamahi Amao Zaka Kenton Sunday School on Kamodiga Kachidi Jokes can cut you Lies in Laya Kong Here I had some 5 Zaka on Sunday School non Kasamama I community Adi Jokes to Nay Kongmo and Lizong but we know when to lock in and study about the book that we have because these books will provide more knowledge than any other books in the world because these are the words from the Bible. And these books will further influence how I become better as a man, as a person. How to lead a correct Christian life is what these books taught me. Alas na kakipapwa kasyate le kalomte kapol pite, and I'm happy that I'm graduating. Thank you. Paul Bimi ten nabe kun suni pa. Kay kamin Thangsuanmung here, son of Nu Chikyan Kim and Pa Gamsako. Graduation tandam na hong pia pasyan tungalong dam thu kakauhi. Beginner kipan senior Chiang Dong Hon hong pat ta kasyate tunga zonglung dam mama hi. Kasyate le pasyan hangin graduate thai kahi manin kalung dam mama hi. Om dan kilom daw om khak le kasyate kya nga ngai dam ko na kangin hi. Kun chengin ahong ni tading hi kasang school hunte jong miss mama din nga mo. Kasyate jong hoja damchi taka miss swaswa di kahi. Tempat tu ateng. Lung kami kamen MC Swan Chinku kapa men MC Da Zathang in Kanu men Nyam Yak Lun tu lai taka ke SRC sia BCom honors kasin tu ni graduation ni kading
thei manin pasian lungdam na ka pyaku thi amen ka sia te to ka lom te ka in kwan pi te to pol pi te lungdam ka pyaku thi ken Sunday school lai sim na activity hi na chidan te ka miss di in ken I miss memorizing memory verses and then not remembering them in the heat of the moment. Lai siang thâu kam nga kilon ngai na apoi mo tak chana mangil pak wa khong nam sai ye Lungdam. lung dam ko to graduation ding tang thi ding a ke ma nun tak na ong ching le ong ken ibyak pasan tunga lungam thok ko ma sa ke ka hi le kamin pau sian non hia son of Thangsuanmung lo sian ching ke ka hi le amao tapa ma au pen ka hia to a ke le ai chan Delhi first year coach management course na mag asina to a ke nun tak na ban hi le ken 2012 apata Tangnam Sunday School la beginner pan primary chang kana ka a also 2015 pan Kolkata Barakpur Army campus sunga primary kumni sungma kasin non hin to hitja 2018 kumin Barakpur ma ZCF Polpi sunga junior pan senior tan Sunday School pakai zum hi ni kumon 2025 ina Delhi kong tonu changin CB Emmanuel Polpi ya senior aka kakainon tuni in pasian kep na to tuni hi a graduation de ya katan khak pen Tangnam Barakpur le Delhi Emmanuel sunga ka Sunday School siating teng tunga lungdam tho ongoing to Sunday School siate in sinsakul nong patak na te u hangin ken tuni in hibang graduation anga kha ka hi alasa hichangin katun na dinga ong support den kanu le kapale ka sate to pasyangin chutuka lampi hong lag ama to ngalung da thoko ko hi to mabana ka kalson na ding te azong polpi te in thungel na hong phok zelun na ibyak to pa min than na le pa to na teng tangta hen lungdam Polpi mi te sun pa kami nahi le Jeremiah Thangyan Khwal kan pa men job lang swan la le kanu men ngai nei ki mahi tu ni ka graduate di manin ka graduate di manin tu ni graduate di manin ka hampa ma hi kanu ka pa in zong in sunga pasian tu te ong hel manin hisutan katung thei hi Sunday school beginner pan senior tan kom lai in nop ka sama ma kalom te to pin ka thi thwa the cha hoi ka hoi sama ma hi tun teaching hong lut ta ding ka hi manin Sunday school un te ka miss ma ding hi ka sia te zong ka miss ding hi ai Jeremiah khol pa ko ma cheating lo demo so lo din che teaching same din to pan pang peta hen